Ovo je 199. put da ove godine gledate RTL Direkt. A u 199 emisija svačega ste se nagledali i naslušali. Obzirom da je ovo zadnja emisija ove godine, red je da se još jednom prisjetimo svih naših gluposti 2016. Izvolite. 3 dana do nove godine i stvarno po mnogo čemu će za svakoga od nas biti doista malo. Ko se nije skrio, magarac je bio. Kako ja prava imam sa Romovnicom među Romima? Vi ste punopravni član romske populacije. Nemojte misliti da ste ispali magarci. Karamarko bi što prije htio konzumirati brak, dok se Petra u tome i dalje opire. Ima li u Hrvatskoj kakav zakon po kojem bi Erdogan mogao tražiti da se i tebe, ne mene, ja sam bio dobar i pristojan prema predsjedniku, smjestio zato. Čak ni naš Nikola Vikić Topić nije vjerovao da snijeg pada u ovo doba godine. Evo Zoran je do tada, dok malo ne zatopli, šaljem ti jednu grudu. Tako. Upućeni kažu da je imao sjajan šut. Za razliku od mene. Srećom, komunalni redari neće morati svaki primjerak uzimati ručno. Ako ste se ikad zapitali kako izgleda rađaonica u kojoj lavovi dolaze na svijet, ona izgleda upravo ovako. Hoćemo staviti ananas i jabuku. Pa ja sigurno nisam taj koji bi trebao znati što treba staviti. Znači cilj je u tome smudi od špeka. Sad bi kolega Butković rekao da na aftertaste se osjeća afrička terakota i bobice baobaba. A ni vas dvojica ne izgledate baš kao tete iz vrtića. Ugledni zastupnik, za kojeg do sad jedva da ste ikad čuli, predsjednik stranke BUZ, čije puno ime znaju samo njezini osnivači. Hrvatska ima novu generaciju pedera. Da, dobro ste čuli. Tko je imenom i prezimenom Zec u ovom slučaju, nije više toliko bitno. Važno da su ovce sanaciju Croatia banke svojedobno platile 588 milijuna kuna. Od sad oprezno na WC, prvo pažljivo zaviriti u školjku, makolika žurba bila, kako ste vidjeli, velika zmija začas proguta malu. I ja sam se napravio svoj svijet iznova, u njemu sam ja potpisao ugovor s MOL-om, a ne s RTL-om, pa me sad pustite da malo u njemu uživam. A u Nintendu kažu kako je jedan od najboljih igrača Pokemona u Hrvatskoj HDZ-ov Gordan Jandroković. On je dosad sakupio najvrijednije HDZ-ove Pokemone. Ivu Sanadera, Jadranku Kosor, Tomislava Karamarka i zadnji kojeg je evo spremio u džep je Andrej Plenković. Hej. A? Je, moj bicikl. Franjo, vas ne moram ni pitati, ljudi vas na ulici prepoznaju. Recite po čemu se ističete. Potrebno je 100 ovakvih malih stvorenja za jednu bundu. Upravo zahvaljujući trudu ovih ovdje životinja, svaki Hrvat na godinu pojede 153 jaja. Iako motor nije za svakoga, ovi iskusni motoristi zaista ulijevaju povjerenje. Trebalo bi još spomenuti da je u Zagreb danas stigla i frizura britanskog ministra vanjskih poslova, uvijek atraktivnog Borisa Johnsona, ali u ovoj konkurenciji i kraj postojane frizure njegovog domaćina Andreja Plenkovića, on stvarno nema nikakve šanse. Komaj čekam da nedelja dojde. Nisam rođen i u rodu moram, nije mi suđeno da dočekam sudnji dan. Podmeću bombu pod palastu pravde. Poštovani gledatelji, hvala i vama, dragi kmetovi bijaše, ovo je RTL Direkt. Zašto se Kolinda Grabar-Kitarović na fotografiji riješila Dobrog Jakova, ne znamo. Dobro, ja sam se isto napukao. Ali u krivom području. U krivom području, hvala Marta. Ne, niste to rekli. Baš se što slatka ovo je. Dorijan i Ana, je li sve gotovo, ko su dobitnici? Izgleda da smo upali usred najvećeg mannequin challenge-a u Hrvatskoj. Ajde da vidimo hoće li uspjeti, hoće li se itko pomahnuti, za sada svi zamrznuti, divno. Miro Ungar, evo, netaknut. Plaši ljude. Pa vjerovali ne uz. Gospodin Taritaš nema ništa s tim. Ne, gospodin Taritaš ovaj put nema ništa s tim. Poštovani gledatelji, hvala vam lijepa što ste bili uz RTL Direkt. Je li to razlog zapravo zašto vi s druge strane pjevate narodnjake? Sada mi je izašla ova nova pjesma. Kako možeš reći da je to nije narodnjak? Dobro, kako se to kaže, ne? To je zabavna glazba. Danka, pa kako je to zabava usred šuma, usred ničega?
vrlo glasno, zapravo Zorane jedva te čujem. U čeljustima kurve del Ponte. U rodnoj kući Melanije Trump nema nikog. Ona je cijela ipak opremljena video nadzorom, a u njoj kao što vidite gori i svjetlo. Pretpostavljam da joj račun za struju nije veliki problem. Washingtonski seksualni manijak Bill Clinton. Bar je gledanje bilo besplatno. Engleski pederski ispredak Tony Blair. Od rupe koja je 5 metara bila duboka, 7 metara široka, više nema nikakvoga traga. Rokula Rotkvica. Možda je red da potpuno preuzmete kontrolu emisiji pa dodijelite emisiju, a ja ću vas ostaviti samo. Kamera 1 je vaša kamera. Ništa manje od špreca nisam niti očekivala. Najdraža mi je knjiga od Paula Coelha, Alkemičar. Jedino nas Božja snaga i pomoć mogu izvući sveg, naravno uz naš trud, ali... Ispalo bi da sam ja poslije Trumpa bio gradonačelnik, da ga ja kopiram, a sad ispada da kopira on mene. Peder, Hrvat i vjernik. Dragi ljudi, to je moguće. Ova iza mene zove se prostitutka. U ovu suvenirnicu tako glavom i bradom turiste poziva najveći svemirski negativac, Gospar Vader. Udarila sam šakom Spidermana. Nisam vjerovala prognozerima, pa sam prvi snijeg na platku dočekala u Starkama. Ministre Crnoja,